ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan ramangi hakerdob ying jongpi Ka Blok Congress Committee jong hakanda Jaïaw Constituency hak halai trik no opera arajar upsau ka Pynskhem ya Kyrtong jong ba Gerald Shullai banong kumu Kyrtong joma Congress naka hakanda Jaïaw Constituency hak election industry ka salong house nam arajar upsan ya ka Kyrtong jong ba Gerald Shullai na penampanado presiden jong Shillong City Congress Committee u Dr. Umar Len Kindia haka jingalang brolong ha committee hor jonggas nang mavela haka nila jingalang la jiet Pynskhem ru ikinengelam jong mahila Congress kiba kontup ya ka presiden kong biang Shullai vice president kong Victoria Thaba general secretary kong Mem assistant general secretary kong Nika Walang organizing secretary kong Annabella Dhar assistant organizing secretary kong Belinda publicity secretary kong Rihun assistant publicity secretary kong Judith Lindo social secretary Yada Meka Kindia pat kong Imika Kindia pat treasurer kong Mary Darling Kadang kejing terwa, ya kan berten kejung pi, ba kibet ini yang bikin akam, Pynskhem ba hidup ketat, pinum dan gunung kejing suapil, dan pinum dan gunung kejing suapa, pinum lah dari, ia dan hanya kat ni pengiteri dekat, wadung dan gunung kejing suapa pinum lah, ayah dana pi berten kejung pi, anda giom kejing pi. Wajah cepat terletak bagi iran kami pi, nama boleh, terjun kami kejung ia pi, kejumut kalau inong kawai kum gaji kasar. President or Vice President of Manila. General Secretary of Manila, Joint Secretary of Manila, Organization Secretary, Assistant of Organization Secretary, Publicity Secretary, Assistant of Publicity Secretary, Social Secretary, Assistant Jogi, but the post of 100 days of treasurer. Hari ini kami bekerja dengan orang ini tiba hadir dari long dalam jawab yang sama yang ini mehla di masjid di Kyrtong mehla Congress Committee Office bearer job 18 was ini kadang di shopship kadang kalau di kuah ada museum tambah di nomor lain ini kita ada budget di kami lagi berada di museum baru ini pekerjaan bagi dia training di dalam kamera yang lagi hilang joki ikan training kita yang bakam 6 menpunya kaptam yang ikap banyak keren, banyak kanvas, banyak kesyaki tentang usul di dunia ini ngangin tidak video di belah sajin ikut kaya di tengkor bakam jauh itu poin serta ketuhan ke kebipan kibor gini jika kiboran ini apa dia tu kapten yang masuk ada ipan kalau mau bagi challenge seperti ini disungguh giyo kita kita ibarat kanan ibarat syiar ibarat kamu kita lagi non kita kita long di kepala, macam mana long jalan bro? Dekat
Pakor Bro. Besok pun bro. Saya kembali ke aktif bro. Itu yang muncul. Arti. 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 Lihat semua. Arti. 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 Kebab recommendation form. Lepas tu ni PCC ya tentang lepas Gerald Shullai ben IT hai present iba online present juga Shullai City iba online dia senang bahkan long kata jom gaji mundur ke jom ini. Mentah yang akannya buka beradab, yang mentah dari segi beradab. Nak kalian yang tempat, nak kalian untuk present juga Shullai City, bah mana dia binais kita nak bikin ini apa kita sini bro. Nungkong siap, I kebelah ya ke Block Congress Committee, kepala Tribor Pak, ban belum pulang ya. Kinong senang jang kene ka blok ba kin penisno ba ke Kongres Parti dongi parti kebarintam na barok sing sanghima hamne po India parti kebawan ra ya kejinglai do yang ke India parti kebawan a yangi ya kejala Meghalaya. Kum ke parti nyiyai dan prosedur kepa habangi penbenaya kandidat yang penuh konsensi ba kibor kibahalor dan ke parti kinjir maki yang kandidat ni kum ke kongres ni dan haklido kebangi ong ke MPCC Meghalaya Pradesh Congress Committee hapo jangka dan ke District Congress Committee hapo jang ke District Congress Committee dan ke Block Congress Committee badai kipai pa ki khot jang ke Block banjit jadi ban recommend ya no reu ubagi sobet ban jit bolong kandidat jang konstitusi. Menurut belong ba bidan joy parti ki bajit kandidat jit da kinong ram kana jerong. Kimdon ya ki grassroots worker. Kimdon ya ki block, kimdon ya ki unit. Tingi mentah kesini khalai direct kedai kesi kado ba ki block ki hab kim pediang ya application na ki kandidat. But agak kanyang terik kedai kesi ke Bakhado ba ki blog kin penpoy ya application jong itu kandidat ba apply sanga kum presiden jong Shullai City Congress Committee. Aduh kini kelimat yang yo atli application koi na nong tmai koi na kini constituency dongi but mentah kesi kedai kesi ke Bakhado ba in I bagi di blog in pediang application sedang kita suang apun siya ka office jongi ke MPCC nakali kanot di application kelayo na kini di konstituensi dongi di bawah social law kejuba ko ngayo long ba na kini gin real di konstituensi kiba hampo Shullai City dan kamu way kandidat apply. Katakan unofficially mentang ila belum ba iba Gerald ila de kandidat jong ini 16 Jaïaw Constituency 16 19 Jaïaw Constituency jong
Jaïaw Constituency hak ni ke NBC.